sing. Hah, tura to gira nambuno niyan. Gira buno niyan so tao na tumak niyan. Kenapa kayo pagkanak? O mapatay ako niya panda, dini pipikira ba ka na si Pakali ang mga uyang-uyang? Ay, ano? Sakano lang. O kabaya di ka na mamatay lang na pananggilay ni bumakan na aging mapuro at ako langgang. Ah, kabaya na pala ka na mamatay. Na, suksukli ka no. Tunduk-tunduk ka no. O di ang kabaya ba ka no di pangulimuta. Sakaki, bawa ko dal. Ube kasi. Aha, matagas ka. Baganas ka sa partida. Naino, o nakasumuntok. Baka di berbilu. Na baka para rara. Sir, tagakapan ka ako mandibabal sa dempas. Awasan. Betungan? Anto deh, tunay turun. Penalamat ka kabebay ka, kung di kabebay na. Sekasana menggang ah. Sekatal nga. Dapat datutug na ulungan ang mga tanod. Tarang. Apa kadan? Ayo bako pega ka lagu pugut ka. Untuk ka. Ingat si salam lagi di mangalap. Obe kasi. Apa kada? Kakana bagiran. Bakal nih kitur tuh. Ingat tampar lagi. Aska karate kid. Lagi do ko mapagiran. Ako si obe ka. Hanay no kang udah kapan? Anto na. Di na ketun ka na ketinggi ako niyan. Di na mapasang rakan masa katabu. Makanya saya sang mayop nam yang otengan dulu. Sukanya di pengutong rangka gitu. Ana perunduk. Bas kayo luan ni Rasi. Ate perunduk. Hoy, membro ako sa tako lenggeng ah. Tako lenggeng ka. Bos. Bos na putal ka. Di mana ka saka? Di mana ka siapa ka? Ada di. Apa ka ulo ka? Ni bayanan. Ni bayang ka kita ka. Ilang ka? Sunga na sa mga pedakan. Apa yang tak kapamilya? Pakasunga kasi. Beteran. Nah, kata benih ako sa kanan. Benih semangat terupakan. Kata signal para makamasiran. Sesasasang kairan din. Pemabakan bagi pemasa sa dinding aliman to. Andang dalam ibadah sa karadio po. Salamat sa kipakaw mga. Sa kanya. Lalay diyo. Sko. Kutungan ang ngamat lagi dengan mga pedeka. Voice senita ka sauria. Antona. Ino ko si aku. Benamnya kasih marakan. Halo. Selikodakan. Niat tepat. Talo ini sekarang.